he kan universe zau taka hian kan khovel chau hi amni nun na om theina turai rin le a chan na chu ai ni lo kan di theiang kan khovel hi nun na om theina na du tu sam ni ma se scientist theng khat chuan kan khovel aya thazok le nuam zok nun na om theina tur planet dangan muchuak nual mai heng planet kan soi ho tur hi an te dan ber chu habitable zone an ti mai ni atanga hlat zong kan khovel le ni in hlat da lang deuh hi an te a chu Goldilocks zone tinang ko bok chung ho chu ni tun tuma kan en ho tur chu ole kan lu tak tak ma in ka channel in lo la subscribe lo ni chuan min lo subscribe sakula like le comment ba ka min lo share sakram don nia pakhat na KOI 5715.01 ole kan soi ma sak ber tur chu a hel ni atanga du tu sama om na fu KOI 5715.01 hi ani amero chu om na hi la hle a light year singkhat sang thuma hla om ani mithiam ten an chut danin he planet hian du tu sama tha nun na om theina nei turan ngaya ani he la tanga Goldilocks zone a om ani a bo rock hi alum lam le vo lam po nuam tok chi atura ngai ani a tin nun na om theina ta na poimo tui thanem taka pai bok ani au patlam hi billion 5.5 years ven tura ngai ani bok chuti ani chuan kan solar system a in billion khat velina upati na ni chu tin alen lam hi kan khovel ai na let khat le chan ve in a lian boka a chunga thilom reng hi kan khovel ai nen kima a house zok bok ma se zirchiana tanga landanin kan khovel ai in tlem in a vot deuh tura ngai ani le tuna mundanga kal le tongo bulkan tran chau boka engang taka fu nge ni ilo thir chho zelang pani na Kepler Mena 69c light year sang ni za saria hla om Kepler Mena 69c hi kum billion sari vela upa anga chutania he super earth hian kum billion thum matanga billion nga kalta ve tangkhan habitable zone om to tura ngai ani ma se he planet du aina lian hreta kan khovel aina let li zati na lian ani tin he planet hi lungmun ania alai taka thler zau taka om ru amei ani kan zindon ani chuan atui finriat kam hi om hun khorna na fuang pathumna Kepler minus 1126b light year sang ni somsari pathumna om Kepler 1126b ve thung hi tlem chuan amasa ho ai chuan a hnai deu he planet hi kum billion sari vela upa tura ngai ani tin he planet hian yellow dwarf star kan ni ang rc hi a hel bok amero chu kan khovel in ni a hel a hian a let ni le chan ve in Kepler 1126b hian a hel ni hi a hnai zok ani ma se a poina tur om hran love a chan chu ani hel hi kan khovel in a hel ni a hian a salo zok ani palina speculus truci he planet hi chu om na hlalo khop mei light year za paruk chawa omani amero chu chau kan hanti hian nai tak ero ani ho lo prop angka chuat to a la chak ber nasa solar prop mang hian zintai la kum noi ni lai zin nan kan muang speculus si hi kan khovel ai hian za somli velina lian ani tin he planet po hi kan khovel ang thovin rocky planet ania habitable zone a omin red dwarf star a heladi ani hel hi ate hle a kan ni a hian za a som panga zetin ate ani chu wangin hnai te a habitable zone a om tho si in a hel ani chu tin taidali lok kan ti ang chi kha ni in a vir lo wangin le lamin ni a murenga le lam ero a thim viau thung ani hel chhuah nan hian niriat le chan ve amamo ani he planet a hian nun na om theina lai chu terminator zone an ti a eng le thim in rin lai ve la hian nun na om thei tura rin ani nun na om thei nge yem ti ero chiang tur chuan kan la thli thlai deuh ero alangai hmel ani khang kan soita kho te kha an om na ala hlom viau meya kan solar system chunga nge hian habitable zone a om planet la mu chuan lo om ta se yom du angem ole khati zong kha tun chuma kan ron ti chhuat thei te chu ni le mai sela subscriber fel tak tak te video tharning kan ron let le ma lo in zawa in hun man nuam vek ule